Aduh, kehidupan yang kia amat kudu kumahanya. Kehidupan lah bating ngeluh, syukuri baik. Ya, kehidupan ulah ngeluh. Aisyah ngeluh kita baik mah, temen syukuri. Mending minta pae. Goblok amat, emang berasaran. Patulah dia lah hati, pae ya. Atuh hati aing lamun dalam apa justru goblok sia. Justru eta ulah diala. Tugas online kudu bae make masker, hanya mah ngarareungap. Coba amat itu tugas. Nyecangkel ki nulisna. Nah, sabuka modal tak? Gimana? Orang kerjasama yuk, jong orang yuk. Ya, Lanjut tengah radi. Enak balik gelanya. Akhirnya kan pacul. Kira balik itu. Assalamualaikum. Galak ya. Kira balik tuh. Aduh, si Apit buka pacul tanya kira-kira di imananya. Tenang amat ya bukannya. Jemna mah kena bareng nih, nyengan guru aing ye. Ada lebat teuing tugas lah, konyol banget. Pit, kajang nak kerja bukan awal kernaon sia. Ih, fokus aing keur main catur ya. Sia kajang nak aing kerja kalkul, kada kerja buku. Si teh kanyawan keur nulis. Haji sia kadine naon tuh? Aing kerja pacul sia bukan teu. Macul. Oh, kedeng coba aing nyilik kelan ka jero. Ya, naik dinjeng mana kayaknya? Nang dinjeng mulai dikembalikan deh nya. Oh, Ngade. Aduh. ya le pacul lah ya. Astagfirullah, kanyaho. Emang iya pacul? Meureun aing teh nyaho. Aturan pacul ieu mah Ahmad. Gampang pakarang mah urusan aing. Ayo nang tani mah. Daripada orang nganggur teu parugu, gawe kena PPKN lain. Kan? Mending kan orang tani. Bener. Saya geus. Tah, iya le ye, kebona ye le. Nya, terserah sia ye nak melak naon ye. Haji pacul mana? Kumaha sih ke tandina? Astagfirullahaladzim. Pantai depan kuan tadi di tadi bawa. Ih, pantai di bawah ku aing. Cokot. Ih, aing. Cokot jalan. Tuh kobol sia. Tah, pacul lah tah. Mabes batu. Zaman nu edan, pan ieu mah lain pacul. Aya nage iya, aya nage eta tah. Aja make ieu bae. Pake panu eta, kabina-bina sirupna. Oke.
asar. Baiklah yuk. Orang sekolah dolan. Asar. Oh. Tuh ayo. Ya. Ayo. Ayo tuh. Jangan lupa kene iya nun cenah geus. Alat sirah. Aduh, anjing.